Okay, Assalamualaikum. Alright, video lagi sekali. Ini semua, ya, RM1 punya. Oh, mas. Ya. Okay, so, dalam live lepas kan Fida ada cerita pasal layer and longevity. Layer ni bukannya layer bermacam-macam jenis bau. Kalau layer bermacam-macam jenis bau, sebenarnya itu adalah mixology. Itu to mix this perfume A dengan perfume B, it will create a perfume C. That is to mix. Tapi kalau untuk layering, kita just building up the layers supaya dia makin lama makin pekat kan, ataupun makin tahan lama. So the first step of layering yang perfume is actually start daripada sabun. Cuma kebanyakannya sabun yang dijual dekat market kat Malaysia, it's all, kebanyakannya bau tu kategori dia fresh, fruity, floral, sweet. Sweet mungkin adalah base, tapi fresh, fruity, floral semuanya daripada top hingga middle sahaja. So benda tu dia takkan tahan lama lah. The best soap sebenarnya untuk the first step of layering is cari soap yang mempunyai bau base note. So dekat sini Fida nak share sebab jarang sangat ada bau sabun yang base note. So this is one of those soap. Ini dia. Mysore Sandal Soap. Nampak Sekejap, tunjuk dekat atas. Okay. Ini sabun ni dihasilkan oleh, dia sebenarnya a cold process soap yang diwangikan dengan pure Mysore Sandalwood Oil. So bau dia memang sedap. And kita semua tahu dekat dalam perfumery, sandalwood adalah base note. So base note tu dia akan cling better on the skin. Dan insyaAllah dia will macam, it will add up to the layering punya pemakaian yang secara layering. So yang ini dia tak mahal tau. Ini tak sampai RM5 Fida beli kat kedai. Ataupun you boleh beli kat mana-mana TikTok shop yang ada available lah. So this is nice. Dan bau dia pun sedap dan bau dia wangi. Dan bilik air kita pun bau wangi dengan sabun ni. So tahan lama wangi dia. So this is the first step. And then insyaAllah you will wear it. Lepas mandi tu you just wear your universal punya lotion. And then top it up with your perfume. Cologne every 1 hour reapply, ataupun EDT every 2 hour you reapply, ataupun EDP every 4 hour you reapply. Manakala untuk parfum dengan extract di parfum usually is for night wear. It's macam tujuannya sekali pakai, night wear keluar, night wear and then balik. Because malam dia tak perlu, malam dia lagi banyak sesuai dengan bau base note. So that is why you need, for parfum is usually intended for night wear lah. Okay, semoga ianya bermanfaat. Thank you menonton. Assalamualaikum.